Yes, da iawn. OK, da ni'n mynd i postio hwnna. Mae text ni. O. Oedd hynna power of social media. Ti wyndra lle ti wei? Wow. So is it possible to see Mark? Mark's not here, Mark's in London. Oh. Croesi'r sioe lle dyn ni'n helpu chi y gynulleidfa gartref ofyn cwestiwn mwyaf eich bywyd a mewn steil de. Croeso i, be di'r ateb? Fi di Jed, yr arbenigwr, y fixer, a'r person sy'n gorfod tynnu'r goods allan o'r bag. Mae'n hasg i yw sortio pob cwestiwn, gwneud siŵr bod y profiad yn busgoddiadu a gwneud siŵr bod pawb yn gael yr ateb maen nhw isio. No pressure. Yn y benod yma, dwi wedi dod i llanelli i gyfarfod Aron. Electrical engineer di Aron, a mae wedi gwneud i apprenticeship ac yn bellach yn fully qualified ac yn gweithio'n llawn amser. Gyda mae cwestiwn mawr i ofyn. Dewch chi ffeindio allan bedio. Helo. Gyrra dy ti eisiau dod mewn? Yeah, please. Wel, diolch am y gwahoddiad draw. Na, diolch i gwybod dwi'n gael fi. Dwi wedi clywed bod gen ti gwestiwn i ofyn. Ie. Tyma bach yn un bit crazy. Fi eisiau quit fy job a mynd mewn i actio. Ti eisiau cwitio dy job? Quitio fy job. OK, o'n i'n mynd i ysgol hynna. Be di dy waith di ta? Electrical engineer fi'n neud nawr. Reit. Ond just dim beth sy'n neud fi'n hapus. Dim y passion fi, actio a ffilm yw'r passion fi, so dim cwestiwn i fi, just neud e. Ti jyst eisiau neud hynna? Just eisiau neud e. Mae'n ychydig bach yn wahanol i'r engineering, mae'n siŵr. Ie, dyma bach. Wow. OK. Ie, mae'n eitha crazy. Yndi. Fath o actor ti eisiau bod? Fi'n offi action. Action. Proper yn cool o Star Wars i beth i un beth, really. Ti eisiau bod yn hero? Rhywbeth fel hero, posib y villain. Villain, OK. Gennym fi lot o syniadau mynd rownd yn hynny o beth da ni'n gwneud efo hyn a pa lôn da ni'n mynd i fynd lawr. Ie. Ti yn agored i trio wbeth? O, fi'n agor i trial unrhyw beth, ie. Ie? Ie. Good. So be mae dy rieni di'n feddwl am y change of career ma? Wel, sceptical, ond nhw'n trusto fi, so... Ie, mae'n siŵr. Fydden nhw'n number one fans chdi yn y diwedd? Number one fans, so... Bydd. So, ai i dy rieni di ti'n gofyn y cwestiwn ma? Na, i chi fi'n ofyn os mae'n posib i o fi agent, achos mae angen agent i mynd unrhyw le yn y byd hyn. So, recap, mew ti angen i fi helpu ti ffeindio agent. Ie. A trwy'r agent yna, dyna di dy ffordd i fewn i'r actio ar ffilms. Ie, fi'n credu, ie. Reit, dwi angen cael chydig bach o cyngor gen pobl a wedyn dod yn ôl at chdi. Da! Lots to do! Dwi rwan yn gwybod be mae Aron eisiau gwneud. Dwi angen helpu fo i ddod o hyd i asiant. Felly, dwi wedi cysylltu â casting agent llwyddiannus am ychydig o gyngor. Hi Tristan! Iawn. Da iawn, diolch am cymryd yr amser i siarad efo fi. Be di dy swydd di yn union? Fi yn gweithio fel asiant, felly fi'n mynd ati i gynrychioli actorion, cyflwynwyr, unrhyw un sy'n gwneud unrhyw beth gyda fi'n perfformio. A rhoi nhw lan am swyddi a tro bwc o'n am y swyddi yna. Perffaith felly, chdi di'r person iawn. Beth ydy de, dwi wedi cyfarfod Aron a mae eisiau bod yn actor. Sgynna fi ddim rili syniad lle i ddechrau fy hyn. Be dwi angen sortio i Aron a dwi'n meddwl chdi ydy'r person i helpu fi dod i fyny efo plan. Iawn, Yw wedi gwneud unrhyw fath o waith actio'r blaen, neu? Mae wedi gwneud chdi bach pan oedd o'n blentyn, meddwl fo. Ond mae'n just really passionate, really just isio fatha go for it. Be dwi angen neud iddo fo sefyll allan i gael agent? Be sy'n hoffi gweld yw, Si'n yn amlwg i fynd gyda'r e-bost y pwy ydych chi, a wedyn fideo wedyn, naill ai nhw'n cyflwyno'i hunain, neu unrhyw beth. Wel adwy'n sy'n weld nhw'n perfformio. Iawn. A be os mae eisiau bod yn action hero? So as ti dewis rhyw fath o olygfa action hero a gael ei perfformio hwnna, rhyw fath o gweithdau combat skills neu rhywbeth fel yna. Os bod eisiau gwneud rhywbeth fel yna, beth hwnna rili rhoi profid iddo fe. A ti'n meddwl, gyda pethau fel y castio yma, bod nhw wastad eisiau rhywun gyda rhyw fath o sgiliau. So os bod eisiau gwneud o sgiliau, wneud hwnna rhoi help iddo fe bod superhero. Diolch yn fawr am y cyngor, Tristan. Mae'n bod yn really helpful. Croeso, dim problem. Pob lwc. Diolch yn fawr. Ta! Helo, ti'n iawn? Yndw, diolch. A ni'n meddwl sy'n ni'n cyfarfod i fi gael dod eich up to speed efo'r plan gyda fi. Oce, mae edrych ymlaen i glywed e. A ni fyny ar hyn. Nista yn y gornel fan hyn? Reit, newn ni lot i drafod. So, dwi wedi mynd a di siarad efo arbenigwr. O, reit. A dwi wedi trefnu wbeth reit exciting i chdi cael wneud. A wedyn, da ni mynd i wneud showreel a dangos hwnna i agent. I agent? Oh, waw. Oh, waw. Mae hwnna'n great. Ie? Ie, Swnio'n good? Swnio'n amazing. Awesome. Aron, action hero. Dyna da ni'n mynd am. Iawn? Swnio'n perffaith.
So mae gennau tasg bach arall i chdi hefyd i feddwl am. Da ni hefyd angen gael chdi allan yna. Da ni'n nabod chdi fel engineer. Da ni angen dechrau rhoi dy feelers allan bod chdi eisiau bod yn actor. Right. So fysa chdi'n fodlon i wneud pethau social media posts. Pa cyfrifans gen ti? Instagram, Facebook, popeth, so... Alright, so nhw'n i fynd am nhw gyd? Yeah, Why not? Yeah, go big. Okay. Dwi'n meddwl dylse ti siarad at y camera Right. yn dweud, Aron dwi'n engineer, dwi'n casau'n waith i. Dwi eisiau cwitio a dwi eisiau bod yn action hero. Okay, yeah. Yeah? Go for it. Helo, Aaron fi'n electrical engineer ond fi'n cysau fy ngwaith a fi eisiau just cael complete newid a mynd mewn i actio a just become action hero. Os mae unrhyw un mas na fel agent neu rhywbeth yn fodlon a cael fi ar y books, bydd yn mor than hapus i cael siarad i chi. Yes, da iawn. Okay, da ni'n mynd i postio hwnna. Reit, tra dyn ni'n aros, dwi wedi sortio cwrs hyfforddi allan i Aron i helpu fo sefyll allan. Haia! Helo, ti'n iawn? Fi'n grêt, diolch. Ti'n wyndro lle ti wyt? O ie, ble yn y byd i ni? Wel, nes ti ddweud fi bod chdi eisiau bod yn action hero. Right, yeah. So, da ni'n mynd i fynd i fewn i fan hyn a ti'n mynd i cael firearms training. Fire? Really? Yeah. Firearms training? Yeah. What? Gyda proper... Proper guns, real life shooting. Wow. Chydig bach o wahanol i day-to-day chdi? Ie, Fel tyma arfer. bach. Yeah? I mean, unrhyw beth i'n dreamo am no. Brill. Perfect. Brill, big tick. Big tick. Ia, awn i fewn. Yeah, Get go on. going. Ti'n mynd i really enjoyo hwn. Let's go. A mae Ben i fewn i fan hyn. Right, okay. Fo fydd yn dysgu chdi. Hiya. Hi guys, Hiya. welcome. Ben. I'm Hi. Jade, nice to meet I'm you. Aaron, nice to meet Aaron, you. how are we doing? Ready to get started? Absolutely, let's do it. So, you want to learn how to use firearms. Yes. Okay. More importantly is being safe with firearms. The first thing is to remember that we're going to treat every weapon as if it's loaded. Okay, because it might just be. Mae hwn yn cwrs 2 diwrnod ac ar ôl gorffan fydd Aaron yn fully qualified i cario gwn ar set smart de. So mae yna ail rheswm da ni yma heddiw. Da ni'n mynd i allu defnyddio'r footage yma i gwneud blockbuster movie o Aaron er mwyn yn dangos i'r agent a gobeithio gael o ar y llyfrau. Mae Aaron eisiau bod ar y sgrin fawr a bod yn enwog, felly dwi wedi sortio iddo gael hysbysfwrdd ei hun. Dyle'r poster masif yma sy'n agos i'r swyddfa'r asiant gwneud y trip. Na fe, ni wedi rhoi neges i fi. O'r post, we loved watching your videos and we'd love to arrange a meeting with you. Wow, oedd yn angloi. Power of social media, Power social media, wow. Dwi wedi dod â Aaron i swyddfa'r asiant yn Abertawe. Mae Mark a'i dîm yn cynrychioli rhai o dalentau mwyaf yn y byd ffilm a TV. Exciting. Hiya, we haven't got a proper appointment. Is it possible to see Mark? Yeah, no problem, I'll get him for you now. Thank you. Oh, mae'n eitha neis. Wow. Reit, dim di fynd. Pob lwc. Diolch. Amser i ni groesi bysedd wrth ni aros. Dwi'n gobeithio bydd hyn yn gweithio. Slightly ambitious, ond mae angen asiant ar Aaron. Ac os ydych chi ddim yn gofyn, ydych chi ddim yn cael. Hi, thank you so much for coming in. Thank you for having me. Nice to meet you, Aaron. Thank you very much. We've actually been following you on social media and we've seen a couple of your acting clips and we can tell that you really put a lot of effort in and you're really invested and want to give this a real good go. So we'd like to invest in you and we'd like to offer you representation at Mark Human Management. What, just... Yeah. Completely... Oh my God, are you We'll offer sure? you representation. Thank you. That's amazing. So hopefully we represent lots of people on the silver screen, television series, Netflix dramas, feature films, and hopefully we can play a part in getting to Hollywood. That would be absolutely amazing. That would be my dream come true. Yeah, Nice to meet you. Okay. Hi, Owen. Diolch. So what are the actual next steps here? Yeah, so next stage is we will sign a contract just to make it all official. So we'll get you some headshots. That'd be fun. So you're gonna have to go in a studio with a photographer, and then we start emailing casting directors, producers, Fabulous. people in the industry, Yeah. and start putting Aaron out there. Lovely. Yeah. Thank you so much. Oh, thank you very much. Thank you. Ydy'r ateb? Yeah, we have to.